Il-membru parlamentari Ewropew Roberta Metsola inħatret bħala President tal-Parlament Ewropew għas-sentej u nofs li ġejjin. Dan wara li waqt is-seduta parlamentari fi Strasburgu it-tlieta li saret b'mod virtwali ġabet il-maġġoranza ta' 705 deputati f'dan il-Parlament. Ivvutaw 690 membru parlamentari Ewropew u kien hemm 74 vot invalidu u 616 vot validu. Fl-ewwel round ta' voti li beda fid-9 ta' filgħodu, Roberta Metsola ġabet il-maġġoranza meħtieġa hekk kif hija ġabet total ta' 458 vot. Għal kariga ta' President tal-Parlament Ewropew ikkontestaw ukoll l-Iżvediża Elis Kunke u l-Ispanjola Sira Rego. Kunke kisbet 100 vot filwaqt li Rego ġabet 57 vot. Lejlet din l-elezzjoni il-Partit tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi qal li kienet jappoġġja il-kandidatura ta' Roberta Metsola. L-SND ħabbar li l-ħaq ftehim mal-Partit Popolari Ewropew u l-Partit Renew Europe li huma l-akbar 3 partiti politiċi fil-Parlament Ewropew. Fl-ewwel diskors tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola selmet il-memorja tal-predeċessur tagħha David Sassoli li ħalla din id-dinja il-ġimgħa li għaddiet. I will honor David Sassoli as President by always standing up for Europe, for our common values of democracy, dignity, justice, solidarity, equality, rule of law, and fundamental rights. F'dan id-diskors, Roberta Metsola fakret il-memorja wkoll ta' Paulina Demska u Aisling Murphy li nqatlu dan ix-xahar kiesaħ u bieret waqt li kienu f'postijiet pubbliċi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet l-għadda l-Prim Ministru Roberta Bela iltaqa' ma' Roberta Metsola, il-President tal-Parlament Ewropew qalet li l-laqgħa tagħhom kienet waħda pożittiva. Had a very good meeting yesterday with the Prime Minister Roberta Bela, where we agreed to work together on a lot of issues that are of concern or also of need to address, not only as Maltese but also as Europeans, committed Europeans, pro-Europeans and ones who work very well within this House. Fis-seduta parlamentari fejn fiha Metsola ħadet din il-kariga, il-kap tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew Manfred Weber qal kif l-istati żgħar bħal Malta wkoll għandhom saħħa fl-Unjoni Ewropea. Waqt li l-President tal-Grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew, Iraxte Garcia Perez, qalet li l-Parlament Ewropew irid jaħdem flimkien għaċ-ċittadini. Hija appellat sabiex fil-ħidma tagħha Roberta Metsola iżżomm f'moħħha x-xogħol siewi li għamel David Sassoli. Inti taf illi inti m'intix MEP minn grupp politiku, inti President tal-Kamra kollha kemm tal-awla kollha kemm illum inti sirt il-President tal-membri kollha tal-Parlament Ewropew f'din l-istituzzjoni għal daqstant jiena żgura illi inti ħadd tiddefendi l-pożizzjonijiet illi se joħorġu mid-dibattiti tagħna u mill-isforzi tagħna. Eżatt wara li ġiet eletta Roberta Metsola, il-Prim Ministru Malti Roberta Bela ferħilha u qal li ħares il-qudiem biex jaħdem flimkien magħha fuq prioritajiet komuni. Il-President ta' Malta, Dr. George Vella, ukoll feraħ li Roberta Metsola u fisser li din hija kisba importanti ħafna għal pajjiżna li għal darb'oħra tapprova li jekk ninaqdu flimkien id-daqs u l-pożizzjoni ġeografika tagħna mhux se jxekklu viżjoni u impenn sod. Fi-stqarrija l-Speaker tal-Parlament Malti, Dr. Angelo Farrugia, u l-isfijiet Maltin ferħu wkoll li Roberta Metsola. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela qalet kif il-ħatra ta' Roberta Metsola hija eżempju ċar ta' kif tkun mara u li din l-okkażjoni għandha tkompli tħeġġeġ aktar nisa jikkontribwixxu fil-ħajja pubblika. Fi-stqarrija il-Partit Laburista awgura lil Roberta Metsola għal ħidma pożittiva kemm fl-interess tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-interess ta' Malta.